Blai hambai sin media sokno norok sine habubakra always no samani khanana sing young Tripura nango young Ttaadc nango o young Ttaadc nango huni je bo wai be wai kok samani tini o kok no bo ground do reality wo abono fulfill klaika young khoroksa CM for the first time in the history of Ttaadc suno yafarmani sing youths ang yes a youth ni general secretary ngai ang balai ke habubakra no habai khukbai balai ke hambai maru haisi tangi hingkang ke norok lukna all generations all nations no tini young generations of busuk jorati akujak ang praino thawani kokrogo fosin pilot song hai young bororok 25 years old Indian cabinet ministers unka Susma Swaroz hai khoroksa young leaders botini 25 years old Indian cabinet ministers unka tini deputy chief minister Tejusri Yadav song hai 26 years old unu tini oba haino Tripura rajyo Ttaadc je young songmani abo sini bage like a good message and I hope borok ni leadership by buskang ni salo sing Tripura no Ttaadc no young khaimanai tai buskango je thanai 5 years to sing onek site to gui samung khlaibo koyekta samung karjagi thangka a karjak samung rokno sing fulfill khainani bagi tabu commitment naja khaisi taibo hambai maru lukurok je hamjakmani je support je borokni suri mung diai mung sungno ya formani habubakrani bisingtei o lukurokno taibo borokni khano sing nanani bagi borokni khano sing satisfied khainani bagi buskang salo sing din rat samung khlailanya haisi and I am very much happy যে তিনি খরকসা IAS official sini Jamatia community ni first IAS official sini sike Jamatia sarnobo executive member to je chongjak mani I hope already Ttaadc ni je 26 to 31 is a tenure of a successful nani thangi tongo just beginning o se obo hai kaham je starting ka buskang shalop like a successful nai hai babo hai wan sok tapok se dorte nang bo khorksai and the single applying phaka ni contest su bo kabang mana lukurok tapok basu baza gi tongko bar jang mai asini no babo hai wan sok babo hai sam khajen fulfill nin khai o naiji je barza ano maharaj yafarka ramchandragat constituency ni sukho dukho borokni jingjan no nainani bege ang blai ke lucky feel khayo haise and je bubakra ano sebrmani a sepno bubakrani bukhano bubakrani mukhang bubakrani khorokno always no bomria way tisarnani bage ang commitment je namani a commitment no ang fulfill khaimani asa pojonto ani bukhawo shanti tongla ani bukhawo tai ani horomuk trithangla tai every time no the 100 to 100 calls per day ani yago phayu jo call phaisak ang jotono solve khainani bage chaito go that is a good team ara thangi mankha I am very much grateful ani team rokni bagi bo tai chubanai rokni bagi buskang ni salo je khlaijakna ni tongmani abono sunte bo buskango thansa khai palbak sakai sin khlai lainai hambai